Isirika rya muntu ryatumye haboneka abantu benshi bagiye bahindura isi y'amateka, banagira uruhare ku mibereho yabo bagendeye ku myumvire yabo, ubwenge n'impano byagura ubutaka, ubugeni n'imyidagaduro, ubumenyi n'ikoranabuhanga, ubuvanganzo, politike, ubuyobozi, imikino na siporo. Abose baremye amateka bifashishije imirimo yabo. Abavumbuzi bakomeye nka Vasco da Gama na Columbus bavumbuye ubutaka, Alexander the Great habuze gato ngo yigarure isi yose. Inzobere nka Aristotle, Leonardo da Vinci na Albert Einstein bongera umurongo w'ubumenyi, bashyira ahagaragara ibitekerezo bishya n'ubuvumbuzi. Isi yagiye igira impano zindi mu gice cy'ubugeni, imyidagaduro na siporo. Bagiye batangaza isi bose bari bafite impano zitangaje. Kurikira ikiganiro Isi n'abantu, umenye inkuru z'amateka, amateka y'ubuzima bwa bamwe mu byamamare n'abanyabigwi, imibereho by'aba ngaba, ibikorwa, imyitwarire n'imirimo yagize ikindura ku isura y'amateka. Isi n'abantu. First of all, football is my icyambere cyo umupira w'amaguru ni byose byanjye, kandi Senegal ni igihugu gikunda umupira w'amaguru. Abaturage barawukunda cyane kandi zari inzozi zanjye kubera ko nicyo cyanteye imbaraga. Birumvikana ko mu by'ukuri ntatekerezaga kuzakuramo amafaranga kuko ntabwo ariyo ntego yanjye nyamukuru. Nashakaga kuzamura impano yanjye ndetse no gutwara ibikombe ku giti cyanjye ndetse no muri rusange. Gukina nk'uwabigize umwuga yariyo ntego yanjye iri hejuru y'izindi zose. Ibyo nibyo byanteraga imbaraga ku giti cyanjye. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Sadio Mane, umukinnyi w'umupira w'amaguru ukina ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Yavukiye Sedeho muri Senegal. Yavutse mu muryango ukennye mu giturage gito cya Bombari. Yahisemo gukina umupira w'amaguru ubwo yabanaga ikipe y'igihugu ya Senegal mu gikombe cy'isi cya 2002, igerageza kwitwara neza uko yari ishoboye. Nyuma yaje kujya muri Menze mu Bufaransa. Nyuma nabwo ajya muri Red Bull Salzburg muri Austria. Yafashije ikipe gutwara Austria Bundesliga ndetse na Austrian Cup. Yaje gusinyira ikipe mu Bwongereza Southampton, ari nawe yaciriye agahiko ko gutsinda hat-trick cyangwa se ibitego bitatu mu mukino umwe yihuse. Mu 2016 yagiye muri Liverpool kuri miliyoni 34 z'amapawundi, ahita aba umunyafurika uguzwe amafaranga menshi muri icyo gihe. Mane yanakina ikipe y'igihugu ya Senegal, ayifasha kujya muri kimwe cya kane mu mikino Olympique mu 2012. Yakina ikipe y'igihugu mu gikombe cya Afurika inshuro zirenga 3 ndetse agera ku mukino wa nyuma. Yatwaye Champions League muri Liverpool ndetse n'igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 30. Ni igikombe yagizemo uruhare ku buryo bugaragara. Ibintu byose abikoze ate? Urakaza neza mu kiganiro Isi n'abantu, nushima ibyo dukora, ntugende udahesheje agaciro imirimo y'amaboko yacu, ukanda subscribe, unabisangiza abandi, wandika nifuza ko twazakubwiraho ubutaha. Byo kwifuriza ubuzima buzima, ndi Isaka HB. Yavutse tariki 10 Mata mu 1992 muri Senegal, akura mu giturage cya Bombari mu majyepfo ya Senegal. Kubera ababyeyi bari bafite abana benshi kandi nta mafaranga wamaga yo kugira icyo yakwimarira, yihanganye ubuzima bubi akiri umwana, ariko ategura hazaza n'inzozi ze. Urukundo rw'umupira w'amaguru kuri we ndetse no kumva ashatse kuzaba umukinnyi hanini yabitewe n'ukuntu ikipe ya Senegal yitwaye mu gikombe cy'isi cy'umwaka wa 2002. Sadio Mane ni umuyisilamu wuzuye mu buzima bwe bwose. It was tough moment for me in Senegal when I was especially young because I born in village and I grew up there, and there was not they don't like football, especially my mom. Byari biringaniye nkiva muri Senegal by'umwihariko igihe nari nkiri muto kubera ko nagezeyo. Gusa ntabwo ababyeyi banjye bakunda umupira w'amaguru by'umwihariko papa, mama na marume bahoraga bambwira ngo njye ku ishuri, ariko gihe nari mfite intego yo kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru. How can you be football player? It's not possible. Kansuza This village is so far from Dakar. How you can go? We don't even have family there.
ese ni gute uzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru? Birashoboka kandi aha ariko uyu mujyi wa Dakar ni gute wajya n'umuryango wawe? Ariko muri jye nifuzaga kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru kubera ko icyo nakoraga cyose nageragezaga kwitoza buri munsi, ariko nta munsi n'umwe biyumvishaga ko nzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. yagaragaye mu kibuga bwa mbere nk'uwabigize umwuga muri Mutarama mu 2002 akinira Menze yo mu Bufaransa. Icyo gihe hinjiye mu kibuga asimbuye. Mu mwaka w'imikino we wa mbere yakinnye imikino 19. Muri Kanama mu 2012 yagiye muri Red Bull Strasbourg aguzwe miliyoni 4 z'amayero. Tariki ya 31 Ukwakira yatsinze ibitego 3 mu mukino umwe, hat-trick ya mbere muri ikipe. Afashe ikipe yo gutsinda mu cyiciro cya gatatu cya Austrian Cup. Yakomeje kwitwa neza bituma atwara Austrian Bundesliga. Mu mwaka w'imikino 2014 na 2015 yagiye muri Southampton kuri miliyoni 11 n'ibihumbi 800 by'amapawundi. Yahuye na Arsenal bwa mbere maze bayitsinda ibitego 2-1. Yakomeje gutsindira ikipe ibitego ndetse mu mwaka w'imikino wose yagize uruhare mu ntsinzi nyinshi z'iyi kipe. Umwaka w'imikino warangiye ufite ibitego byinshi mu ikipe. Muri Gicurasi mu 2015 Sadio Mane yatsinze ibitego 3 ubwo batsindaga Aston Villa ibitego 3-1 maze bahatirika yihuse mu mateka ya Premier League, shampiyona y'Abongereza. Yagiye muri Liverpool muri Kamena mu 2016 aguzwe miliyoni 34 z'amapawundi bituma abo umunyafurika uguzwa amafaranga menshi mu icyo gihe. Muri Kanama nibwo yayikiniye bwa mbere muri shampiyona ubwo yakinaga na Arsenal, anafasha Liverpool gutsinda ibitego 4-3. Kubera kwitwa neza mu mwaka w'imikino yabaye umukinnyi mwiza wa Liverpool wa season. Tariki ya 9 Gicurasi mu 2017 yakomeje kwitwa neza cyane bituma umukinnyi wa shampiyona y'Abongereza mu kwezi kwa 8 mu 2017. Mu 2018 ikipe ya Liverpool yageze ku mukino wa nyuma ya Champions League abigizemo uruhare rutaziguye baza gutsindwa na Real Madrid ibitego 3-1. Icyo kimwe ne wagitsinze. Banarangiza shampiyona ari aba kabiri, arimo atsinze ibitego byinshi muri Liverpool, ari nakatoranywa muri batatu beza ku mugani wa Afurika. Season ya 2019-2020 ubaye uw'amata n'ubuki kuri uyu mugabo nk'uko Abanyarwanda bivuga, kuko ikipe yatwaye igikombe gikomeye i Burayi cya UEFA Champions League yaherukaga gutsindirwa ku mukino wa nyuma batsinda Tottenham Hotspur ibitego 2-0. Biza bishimangira ukwitwa neza bari bagize mu mikino yabanje ubwo bakoraga amateka yo gutsinda ikipe ya FC Barcelona ibitego 4-0, nyamara umukino ubanza bari batsinzwe ibitego 3-0. Iyi season kandi nyuma y'imyaka isaga 30 bagerageza bikanga batwaye shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza. Nta gushidikanya kandi ko Sadio Mane yari mu nkingi za mwamba z'ikipe. Ndatekereza ko byari bindimo kuva nkivuka kubera ko igihe nari mfite imyaka 3 umupira w'amaguru wari undi mu mutwe. Narinze ngira imyaka 10 nta kirahinduka kuri segura ntekereza umupira w'amaguru, ariko nkacibwa intege nuko nta muntu n'umwe mu muryango wanjye wigeze ukina umupira w'amaguru, kandi no mu cyaro ntabwo twabonaga aho dukinira, nta kibuga twari dufite, twakiniraga mu tuyira kugeza mu myaka 15. Noneho nyuma haza kuba amarushanwa y'umupira w'amaguru. Iri rushanwa ryanteye imbaraga zo gusubira ku ishuri, iyo ritaba ryo ntabwo ari gusubirayo. Get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Sadio Mane yatangiye gukina mu ikipe y'igihugu mu mikino ya Olympique mu 2012. Yakinnye neza atuma ikipe igera muri 1/4 aho batsinzwe na Mexique. Yongeye kuyikina mu mwaka wa 2015 mu gikombe cya Afurika ndetse mu 2017
aha yafashije ikipe kugera muri kimwe cya kane banganya na Cameroon ubusa ku busa maze Cameroon ibakuramo ku mapenaliti. Mu 2019 yafashije ikipe y'igihugu ya Senegal kugera ku mukino wa nyuma gusa ntibyabagendekera neza batsindwa na Algeria igitego kimwe ku busa. Wakoze gukurikira ikiganiro isi n'abantu, nyemere cyane uri tugisoreza aha ahubwo tuzasubira utakundi munyabigwi cyangwa se cyamamare. Icyo busabwa no kudukurikira umunsi kundi ukanda subscribe. Reka nkubwire ngo naho utaha uri inshuti yacu. Genda isaka HB. Imana ishobora byose ihaza ukwifuza kwawe kandi ugira ubugingo buzima. For Africa.